Eta sendotu, hiken artetik piztua den zure semea gandegun fedea. Kristina gure semidea piztuko den itxaropena ere, guga sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Oh
zurekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuritu baina. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ez izan bihotz larririk, sinistu ezazue jangoikoarengan, eta sinistu nirean ere. Nire aitaren etxean bizitoki asko da, hala ez balitz, esango aldizuen ni, zuentzako tokia eratzera noala. Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nirekin hartuko zaituzte. Ni nagoen toki berean zuek ere egon zaitezten. Badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomasek orduan, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea. Eta Jesusek, ni naiz, bidea, egia eta bizia. Ez dijoa inor aitaren gana, nire bitartez ez bada. Jaunak esana. Eskerra zuritu baina. Heriotzaren inguruan Jesusek hitz egiten digun aldiro, batez ere sentimendu bat ulertarazi nahi digu. Guri nola baitere barneratu dezagun, eta da itxaropena. Jesusek bere parabola guztietan, bere irakaspen guztietan, berak esandako eta erakutsitako eta egindako gauza guztietan hoixe transmititu nahi digu heriotzaren inguruan itxaropena. Batez ere, guri ulertaraziz jangoikoak eginak gerala. Guri ulertaraziz jangoikoak maite gaituela, bere eskuetan gaudela, harengandik gatozela eta harenganak goazela. Eta jangoikoa aita errukitsu bat degula, maitasunez egin gaituena, gure erabateko zoriontasuna nahi duena. En todas las parábolas de Jesús nos transmite, respecto a la muerte, nos quiere transmitir la esperanza. La muerte siempre es una realidad dura, en cualquier situación que llegue, siempre es una realidad dura, es una separación. Y eso es algo, vamos a decir así, natural, que cuando toca de cerca siempre a todos nos duele, nos llega, pero quiere Jesús que incluso en medio de ese dolor no perdamos la esperanza. La esperanza, por un lado, en la vida eterna, en que, vamos a decir así, no somos una mera casualidad, sino que somos criaturas de un Dios bueno, que la muerte, aun siendo una separación, una cosa muy dura, no es la última palabra, sino que esa parte, digamos, espiritual que tenemos perdura, pervive también después de la muerte. De alguna manera, quiere Jesús que además de esa realidad, de tener en cuenta que nuestra relación con los difuntos en la muerte no termina, sino que se transforma, además quiere hacernos entender que Dios es bueno y misericordioso, que es un Padre que nos quiere dar, después de la muerte también, el descanso eterno, la felicidad eterna, porque es bueno, porque es como un pastor que conoce cada una de sus ovejas, es un Padre cercano. Hoy nos hemos reunido aquí para despedir a Cristina. Ha muerto joven, le ha tocado una vida fuerte, cuidando a tantas personas, a la madre, al marido. Yo me acuerdo cuando iba a llevar la comunión, a Paquita, y digamos que ella, con toda la serenidad, en estos últimos tiempos, se ha despedido, digamos, de esta vida, y tenemos esa confianza grande en que ese Dios bueno que nos espera y nos acoge, sabemos que antes o después todos vamos a llegar a este trance, y tenemos esa esperanza en que ese Dios bueno acogerá a nuestra hermana Cristina entre sus brazos, y le pedimos también que, como he dicho antes, al no terminar nuestra relación del todo después de la muerte con los difuntos, que ella también, desde allá arriba, esté con Dios, tenga el descanso eterno, tenga la felicidad eterna, y desde allí siga intercediendo por nosotros.
ordez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna begionez, gure eskaintza hori. Hartzazo Kristina zure zerbitzaria, zeruko haitza zure semearekin bat egiten baigaitu gark bere maitasun misterio handian. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure zerrikoarekin. gora bihotzak, Jauna bat hau. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guztidu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde egin da, gu guztiok betiko igez gaitezen, gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala,
Ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zeure bizan. Erramazu, beritasun osora Francisco gure santuarekin, Francisco gure gozenarekin, eta nezizan guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, berezigi, Cristina eta bere senarra, Felix, eta hildako guztiak ere. Ahar izazun zeur erpeiaren handikan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia ikitzezan, Jainkoaren ama Maria Virginia batxorekin, haren senar, Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta errizar guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean, goren zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jakoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetamentza guztia, gizati eta gizati guztietan.
estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zura entzuberretza, iraus beta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure zure Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Zoriontsuak jaunaren maina deituak.
eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri guztioi. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a despedir y agradecer todo lo que ha hecho nuestra hermana Cristina, a acompañar a su familia, a hacer con cercanía en estos momentos de dolor y a rezar a Dios por el descanso de su alma. Ahora a continuación, azkeneko erresponsoa egingo dugu. Ireki ezaiozu jauna Kristina zure zerbitzariari, bake eta argi den zure etxeko atea, beraren alde ospatu behi dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz aitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.